Zdravo i dobrodošli u novi video na kanalu Probušeni Koto. Ove nedelje donosimo 5 činjenica o J.K. Rowling. Kao devojčica, Rowlingova je uživala u čitanju i pisanju priča. Često je pisala naučno-fantastične priče koje bi potom čitala svojoj mlađoj sestri Diane. Sa 6 godina napisala je i svoju prvu knjigu. Bila je to priča o zecu koji se zvao Zec. Kada je majka pohvalila njen rad, tražila je da knjigu zaista i odštampa. Prema izjavama J.K. Rowling, njene tinejdžerske godine nisu bile preterano srećne. Jedan od glavnih razloga je čudan i nezadovoljan odnos sa ocem, sa kojim je kasnije čak prestala i da razgovara. I to se desilo 2003. godine. Naime, tada njen otac prodao prvo izdanje Harry Potter knjiga. Prema njegovoj izjavi to je uradio nakon što je njegova ćerka odbila da mu pomogne u plaćanju duga od preko 100.000 funti koji je nastao zbog njegovog lošeg poslovanja. Prva izdanja knjige su jako retka, a jedna od prodatih ima čak i posvetu "Srećan dan očeva, s ljubavlju, tvoja ćerka J.K. Rowling". Kasnije su obnovili kontakt. Jedno vreme J.K. Rowling živjela je od socijalne pomoći. Čak i tada bilo je dana kada nije imala novca, zbog čega nije imala dovoljno ni za hranu. Sve što bi tada primila i zaradila čuvala je za svoju ćerku kako bi ona imala da jede, čak i ako je to značilo da će Rowlingova leći da spava gladna. Prema njenim rečima, kada je primila prvih 2.500 funti za Harry Pottera, to je se tada činilo kao pravo bogatstvo. Natalie MacDonald iz Kanade bila je veliki fan Harry Pottera. Nažalost, dijagnostikovana je leukemija, nakon čega njen prijatelj pisao J.K. Rowling i zamolio da piše Natalie. Ona je pristala i poslala joj pismo gde je navela šta se dešava sa svakim od likova iz tada još uvek neobjavljene 4. knjige Harry Potter i vatreni pehar. Nažalost, Natalie je preminula pre nego što je pročitala ovo pismo. Saznavši za to, J.K. Rowling je odala počast Natalie tako što je ubacila njen lik u knjigu. U knjizi Vatreni pehar se spominje Natalie MacDonald koja je sortirana u Gryffindor. Platforma 9 3/4 nalazi se na King's Cross stanici i predstavlja posebno mesto kao ulaz u svet magije. Za J.K. Rowling, sa druge strane, ova stanica ima posebno mesto u njenom srcu, jer su se tu upoznali njeni roditelji na putu za Škotsku. Bila je ovo 5 činjenica J.K. Rowling koje možda niste znali. Nastavite da nas pratite kako na društvenim mrežama, tako i na našem YouTube kanalu.